Menteri Rong Badu Keri Narendra Modi mentagasni ulapan long jingyakran bat UCM ke Brunei Haji Hansanal Bolkia Habandar Seri Begwan. Ushongknor ke Raja Sabha Jagdeep Dhankar mentagasni ulapan bamsmai yakid khat bathmai jong ke Raja Sabha ha Parlimen. Ke India kan penlong ya ke jingyalang ha kesin ke baar jong ke International Conference lor ke Green Hydrogen naduk ke khatwai tarik haduk ke khatlai tarik unai lor ha New Delhi. Ke Presiden Vice President bat Menteri Rong Badu Keri kila ai khuble yu Sharat Kumar Mariappan Thangavelu Ajit Singh bat Sundar Singh halor ke jingjap takma jong ki ha ke Limpung Paris Paralympics. Ke World Bank kalau ong ba ke jinglong ke medium term jong ke India lakmi lenti bakan long ke bayat bet wat hapadang ki jing ki bawan na syabar.